ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ni ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane 2026 ni ku nshuro ya 32 zo kwibuka mu gihugu cy'u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. tugiye kurebera hamwe uruhare rwa FDL muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibikorwa byayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kayumba akomeje kwijandika mu bikorwa ndengakamere. Turi burebere hamwe ukuboko gukomeye n'iturufu bari gukoresha umuhungu wa Habyarimana. Uyu ni wahoze ari perezida w'iki gihugu mu gihe jenoside yakorwaga, kandi yari yarateguwe ari we unayobora kino gihugu. Muranyemerera rero turebere hamwe n'imyivurugutanyo iri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibikorwa ndengakamere bikomeje kugenda biba, aho bivugwa yuko ibintu byamaze guhindura isura isaha ku isaha. M23 yacikamo ibice bibiri. Byifashe bite, bihagaze bite? Turi bwiyambaze umuroko informa wacu Bwana Bizima uherereye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aduhe idonido. Ni munyemerere mbanze mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza kuri Kigali News bwa mbere, na kindi musabwe uretse gukanda subscribe, like, bityo mukiyongera mu muryango mugari wadahema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Reka rero tubanze twakire umuroko wacu informa aduhe idonido y'ibikomeje kugenda biba mu ncamake. Bwana Bizima, waramutse neza? Ego waramutse. Igitondo cyiza Bwana Bizima. Ego kuri twese. Mu gihugu cy'u Rwanda ubu twatsangiye icyunamo tunamira abajenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ariko tugiye kurebera hamwe ibikomeje kugenda biba, ndetse tumaze iminsi tureba ukuboko gukomeye kwa FDL ndetse n'uburyo ki bakomeje kwiyubaka, aho bamaze kwihuza na bamwe mu bategetsi bahunze igihugu cy'u Rwanda, bakaba bari muri ibyo bice by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muherereyemo. Bwana Bizima, saha iyi ngiyi mu ncamake uri butubwire kuki? Sinzi niba wabumbajije kuri icyo kijyanye na jenoside cyangwa n'abayikoze, cyangwa se ari amakuru muri rusange. Ni amakuru y'ukuboko, aho bagejeje ibikorwa byabo. Turi kuvuga kuri uno mutwe wa P5 wihuje n'abajenosideri. Iyo tuvuze abajenosideri ubwo ni FDL n'ubundi ibikorwa bari gukora muri ibyo bice kuri front line. Wenda nibyo turi buze turi bwibandeho cyane, ndetse harimo n'igisata cy'amakuru twamaze kumva yuko AFC M23 ishobora kuza gucikamo kabiri bitewe no kutumvikana. Ibi ni ibikorwa bigenda biba nk'uko n'ubundi hano muri P5 harimo abayobozi babashije kuba barwanya FDL bakarokora igihugu, ariko magingo aya ukabona yuko bamaze kwihuza n'izo nkozi z'ibibi. Bwana Bizima. Yego niko bimeze. Urabona ko kuvaho jenoside yabereye imyaka ishize ni myinshi, ni 30 irenga, ariko urabona ko n'ubundi aho bahungiye muri kino gihugu bakomeje gukora ibikorwa byinshi cyane bibangamira abaturage, ndetse na ideology ntabwo yigeze ivaho, kuko n'ubu ngubu urebye nk'ibiri kubera muri Sudani ndetse n'izi za Masisi mu myaka itambutse, uzi ko n'ubundi hagiye habaho impfu nyinshi zijyanye n'ibyaha bimeze nk'ibya jenoside, kuko n'ubundi ubona ko umugambi wabo wakomeje. Nk'uyu uriho muri Minembwe urabona ko ntabwo bifuza ko hari umunyamurenge wasigara ari muzima muri ibi bice, kandi ni ikintu kimaze kugaragara kivugwa buri munsi. Rero urabona ko ibikorwa byabo bikomeje cyane, ndetse byabaye nk'aho byaguka kuko byacengejwemo, ndetse n'ingabo za FARDC zaba wazarendo n'iyi mitwe yose iri muri iki gice ubona ko yishyizemo kwibasira
ubwoko bw'abatutsi muri ibi bice bya Kongo. Ni ikintu ubona ko banze kukireka cyane bikomeye, ndetse hagiye habamo kwihuza ku mbaraga zitandukanye, kuko nk'iyi P5 nayo iri muri ibi bice urabona ko iyobowe n'umuntu wabashije gusa naho abarwa ko yahagaritse jenoside, ariko ubu nawe yifatanyije nabo, urumva ko ibikorwa byabo bigenda byaguka, ahubwo bisa naho byinjiramo n'abandi bantu batakabaye babibarizwamo. Rero ni ikintu ubona ko gikomeje kandi bizasaba imbaraga zikomeye kugira ngo bibashe guhagarikwa, kuko ubona ko byagiye mu bwenge bw'abantu benshi bitandukanye, n'uko wasangaga n'ubundi ari icyaha cyihariwe n'abantu babyitiriraga bagikoze muri kiriya gihe cy'1994. Yes, bwana Bizima, rero mbere yuko uri butujyane ku bikorwa bya P5 sahingiyi ndetse n'umugaba mukuru w'iyo P5 Kayumba Nyamwasa, nyemerera tubanze turebe uruhare rwa FDLR muri jenoside yakorewe abatutsi n'ibikorwa byayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu magambo arambuye. FDLR ni umutwe w'iterabwoba wavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ugizwe ahanini n'abasirikare ba leta yateguye jenoside ya XFAR n'interahamwe bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo gutsindwa mu 1994. Rimwe, uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Abagize uyu mutwe bakomoka mu ngabo za leta ya kera n'imitwe yitwara gisirikare yakoze jenoside, bafite uruhare mu kwica abatutsi barenga 1 miliyoni mu Rwanda mu 1994, nyuma yo gutsindwa n'ingabo za Rwandan Patriotic Front bahungiye mu mashyamba ya Kongo bagakomeza kwiyubaka. Kabiri, ibikorwa byabo muri Kongo mu myaka irenga 25 ishize, FDL yakomeje gukorera mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Nord Kivu no muri South Kivu. Ibikorwa byavuzweho kwica abaturage n'ibitero ku midugudu, gufata ku ngufu abagore n'abana, gushimuta no gukoresha abana mu gisirikare, kwibasira abaturage cyane cyane abanyekongo bavuga ko ari abatutsi. Gatatu, umugambi bavuga ko bafite, FDLR ivuga ko igamije guhirika ubutegetsi mu Rwanda no gusubira ku butegetsi, ariko ibikorwa byayo byibasiye abaturage benshi muri Kongo ndetse n'abatutsi b'abanyekongo, ndetse hiyongereyeho n'abo mu bwoko bw'abanyamurenge, bikaba byarakomeje guteza umutekano muke mu karere. Kane, impamvu ikomeje kuvugwa mu bibazo bya Kongo, kuba FDLR igifite ibirindiro muri Kongo ni imwe mu mpamvu z'amakimbirane mu karere. Hari ibikorwa bya gisirikare byagiye bikorwa n'ingabo za Kongo n'imiryango mpuzamahanga bigamije kuyisenya cyangwa kuyambura intwaro. Mu magambo make rero, FDLR ni umutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda nyuma yo guhungira muri Kongo, ndetse ugakomeza ibikorwa by'iterabwoba n'ubwicanyi, harimo n'ibikorwa byibasira abatutsi b'abanyekongo ndetse n'abaturage basanzwe. Ibi rero bikaba ari imbura ikomeye cyane ndetse no gutenguha cyane ibikomeje kugenda biba, ndetse ubu hakaba hariyongereyeho ibintu bikomeye cyane by'umutwe wa P5, ariko bivugwa ko ari bamwe bari mu buyobozi mu gihugu cy'u Rwanda bamaze kwikusanya bakihuza na FDLR. Ibi akaba ari ibikorwa by'akababaro kandi bikomeje kugenda bituma bamwe bibaza iherezo ryabo. Rero mu ncamake reka tubarebe ubutumwa FPR Inkotanyi bageneye abaturarwanda cyangwa n'abatuye isi mu gihe
turi kwibuka ku inshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, umuryango wa FPR Inkotanyi wifatanyije n'abanyarwanda bose by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi kwibuka bitubere umwanya wo kurushaho gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda no gukomeza kwamagana ingengabitekerezo ya jenoside, ariko bongeraho ko ari ukwibuka twiyubaka. Ibi rero ndabifatanya n'ibikomeje kugenda biba n'ibikomeje kugenda bigaragara mu bikomeje kugenda bikorwa na bamwe mu bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse byamaze kuba ikibazo cyane n'indengakamere, ubona yuko ari ibintu biri buze kuba biri bube ikibazo ku rwego rwo hejuru. Magingo aya rero biravugwa yuko P5 yakomeje amaoperasiyo atandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Ibi rero bikavugwa yuko bitari buze korohera bamwe mu bakomeje kugenda baba imbogamizi cyangwa babera ingorabahizi mu bikorwa ndengakamere bikomeje kuba, ndetse aho ubona yuko bitari buze koroha ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko bakomeje kugenda bagira. Bwana Bizima, iyi P5 ihagaze ite masaha iyi ngiyi? Wambwiye ko ku munsi w'ejo batangiye operasiyo muri zone ya Minembwe, aho wambwiye amakuru y'ido n'ido y'ibikorwa bakomeje kugenda bakora, ndetse umbwira ko hari n'uduce bagiye bafata. Bwana Bizima, saha iyi ngiyi byifashe bite? Ni operasiyo iri kuba ariko isa naho ivanze ni koalisiyo ya FARDC n'ubundi ivanzemo iyi P5, kuko ntabwo iri kubasha gukorera mu bice byayo igenzura yonyine, n'ubundi iri gukorana na FARDC, FDLR ndetse n'iyi mitwe yose ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ni operasiyo iri gukorerwa muri ibi bice bya Minembwe ndetse na Plateau, kandi ubona ko cyane cyane muri Plateau ubona ko ari imirwano ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse n'akazi guhera ku munsi w'ejo ubona ko biri kugorana cyane ku ruhande rwa M23 mu bijyanye n'uko ubona hari uduce bari kwinjiramo cyane kandi ari force nini ku rwego rwo hejuru, ku buryo biza kugorana cyane kugira ngo M23 ibashe guhagarara ishikanye muri aka gace, ndetse ibashe no gusubizayo iyi koalisiyo ubona ko ifite gahunda yo kwigarurira ibi bice byose by'indondo cyane, ubona ko ifite n'umuvuduko mwinshi cyane. Ubwo ku masaha y'igicamunsi cy'ejo hari ihangana rikomeye cyane, ndetse ubona ko M23 hari ibice yari isa naho irimo kugenda itakaza, ariko mu gitondo cy'uyu munsi amakuru ahari muri operasiyo nuko muri ya mayeri yayo cyane akomeye yabashije gusa naho igira ibikorwa ikora mu masaha y'ijoro, ndetse ikaba yabonye na sapoti yaturutse mu bindi bice mu buryo bwo kugira ngo batabasha gusa naho bakwamburwa ibi bice cyane. Ubona ko imirwano iri muri kano gace ka Plateau ikomeye cyane kurenza ibindi bice byose, ndetse ubona ko ariho koalisiyo iri kugaragariza imbaraga cyane mu buryo ubona ko ikibashije gusa naho ikigarurira byaba ari intambamyi cyane ku ruhande rwa M23, kuko iba ari ibice ubona ko ari byiza kandi by'imisozi miremire bishobora no gutuma babasha gusa naho bagenzura uyu mujyi wa Uvira. Kuba wawinjiramo udafite ibi bice bishobora kukugora cyane. Rero ni imirwano ikomeye na n'ubu, ndetse ubona ko M23 habayeho gusa naho itangiye gusa naho iri gukoresha imbunda z'umusada muri iki gitondo, ndetse na drone zatangiye kuzamo, mu buryo ubona ko babonye ko gusa naho iyi koalisiyo bayisandariza muri ibi bice badakoresheje drone n'izi mbunda z'umusada byari kugorana cyane, bijyanye n'uko ubona ko hari uduce bari bamaze gusakiramo ku munsi w'ejo, kandi
ubona ko kutwigarurira ku ruhande rwa M23 byari gusaba imbaraga z'umurengera bijyanye n'uyu coalition imbaraga iri gukoresha muri kano gace ka Hopra. Yes, bwana Bizima, mbere yuko utubwira ibikomeje kugenda biba mu cyama cya ICM 23, aho ku munsi w'ejo wambwiye ko umwuka utameze neza, nyemerera tubanze turebe uburyo ki umuhungu wa Habyarimana ko byamugendekeye Jean-Luc, cyangwa n'uburyo ki Kisekedi yagiye amufatirana. Uranyemerera kuko ibi ni ibifite aho bihurira n'uno munsi wabaye mu gihugu cy'u Rwanda wo kwibuka ndetse tuniyubaka, ariko tunazirikana amateka yagiye agaragara, mboneraho no gukangurira abashaka indamu uzagiye zituma bamwe bagambana cyangwa bakora ibidakorwa bagakwiye kuzihana, kuko uko byagenda kose mugiye kumva isomo Jean-Luc yahuye naryo ry'amafaranga yagiye ahabwa ariko akanga akamubera ubusa. Uwagwa amafaranga utakoreye cyangwa utavunikiye, nizera yuko nta mumaro. Ngira ngo bo twizera bimwe muze kwandika muri komenti, ariko namwe bijye wenda biba nk'isomo munasangize n'inshuti n'aba avandimwe. Nuko n'ubundi ni mbere yuko dutangira kwibuka, ubu tayari tukaba twatangiye kwibuka, turi kwibuka ku inshuro ya 32 abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Hari amakuru avuga ko iri huriro dukomeje kuvuga rya P5 rizaba ririmo abagize umutwe w'iterabwoba. Magingo aya byamaze gukonfirma ko barimo bamaze guselekisiona FDLR n'abandi banyarwanda abari mu buhungiro, barimo abahoze ari abanyepolitike n'abasirikare nka Kayumba Nyamwasa, ari nawe bivugwa ko ashobora kuba ari uyoboye iyi P5 mu rwego rwa gisirikare. Abakora mu nzego z'ubutasi zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu Bufaransa bavuga ko Perezida Kisekedi atahisemo Jean-Luc. Uyu Jean-Luc Habyarimana n'umuhungu wa Habyarimana wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda mu gihe habagaho isanganya ryo gutegura jenoside. Uyu ndumva twaragiye tumubabwira kubera ko ari umuhungu n'ubundi wa Habyarimana gusa, ahubwo ko yanashingiye ku kuba ari we ukunda kwigaragaza cyane, akaba n'umuntu uhora ateze amaboko ku buryo kumukoresha byakoroha. Jean-Luc ntafite ishyaka, ntiyayoboye urwego urwo ari rwo rwose, ariko Perezida Kisekedi amubonamo umuntu yakwikoreza ibikorwa by'icengezamatwara byibasira leta y'u Rwanda, bikagaragaza mu buryo bworoshye mu gihe yahabwa ibyo akeneye birimo amafaranga. Amateka yo mu 1994 agaragaza ko nyuma y'urupfu rwa Habyarimana umuryango we wahungiye muri Zaire, wakirwa n'uwo bita Mobutu Sese Seko wayoboye Zaire kuva mu 1971 kugeza mu 1997. Mbere y'uko ihinduka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru avuga ko icyo gihe Mobutu yitsaye cyane kuri Jean-Luc, amugaragaza nk'umusore w'intwari ashingiye ku bivugwa ko yafashe amafoto y'indege ya Habyarimana ikimara kuraswa, amuha $5,000 z'amadolari. Umuryango wa Habyarimana wavuye muri Zaire ujya muri Gabo. Bivugwa ko ubwo wageraga i Libreville, Omar Bongo wayoboraga iki gihugu yahaye Jean-Luc izindi $3,000,000 z'amadolari mbere y'uko ajya mu Bufaransa. Nubwo Jean-Luc yahawe ayo mafaranga yose, ibibazo bye bijyanye n'ubushobozi ntibyakemutse. Amakuru yemeza ko yabayeho mu buzima bwo gusesagura nkaho aya mafaranga atazashira. Yakundanye n'umugore wo muri Gabo, babyarana abana 2, ariko umubano wabo warasenyutse kubera ubukene.
ubu Jarike n'abana be bombi babana n'umugore wa Habyarimana Agatha Kanziga Habyarimana aho kuba mu rugo rwabo bwite. Kisekedi yabonye imibereho ya Jarike nk'amahirwe atekereza kumuha amafaranga akeneye maze nawe akamwifashisha mu bikorwa byo kurwanya leta y'u Rwanda nk'igikoresho aho kuba umunyapolitike uhamye. Abo mu nzego z'ubutasi bagaragaza ko Kisekedi abona Jarike nk'umuntu watuma icengezamatwara rigira ubukana hashingiwe ku mateka ya Habyarimana, ariko ibyo bigashoboka mu gihe amumenyera ibyo akeneye. Ku rundi ruhande rero amakuru ava i Kinshasa avuga ko umugambi wa Kisekedi watangiye kugenda nabi. Abo muri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko Jarike yahawe amafaranga yo kwifashisha no gukora ubukangurambaga kwibasira leta y'u Rwanda. Ibi rero bikaba ari ibintu bigaragaza ndetse n'ibikorwa bikomeye cyane, aho n'ubundi ibi byose biri kugenda bisa nk'ibiri kwavansa, aho bivugwa yuko n'ubundi misiyo ikomeye bahawe ari iyo kujya gufata biriya bice bya zone ya Minembwe, ubwo akaba aricyo kiguzi, ariko bikaba bitazabahira nk'uko Maire de Petwirwaneho yabitangaje, kandi n'Imana ntabwo yakwemera ko ibikorwa bibi nk'ibi ndengakamere byabaho, ndetse ibyo bagiye bagerageza uko bagiye babipanga byakomeje bigenda biba ingorabahizi. Bwana Bizima rero ndagira ngo dukomereze uko situwasiyo ihagaze, ndagira ngo umpe ido n'ido ubwire abakunzi bacu uko ikibazo cyifashe cya M23, ndetse nta nubwo cyanatungurana, ariko nzi neza yuko abafite umugambi wo kurokora abaturage byaba ari ikintu kizima, kuko ku munsi w'ejo wampaye amakuru meza, ndetse nk'umuntu wakurikiranye cyangwa ukurikirana ibiba muri ibyo bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndagira ngo uve imuzi n'umuzingo usobanura abakunzi ba Kigali News umwuka uvugwa, ndetse abenshi batangiye kuvuga ko M23 ishobora gucikamo kabiri, bikaba ikibazo gikomeye bitewe n'aho bari bamaze kugera. Bwana Bizima, ni umugambi ubona ko ni makimbirane amaze igihe, ariko ubona ko byari byaragizwe nk'ibanga, ndetse bakomeza kugenda basa naho bungwa mu mpande zitandukanye. Amakimbirane yenda mbibwira mvuga amazina yabo ataza kusa naho mbijyamo ntabavuze, ni hagati ya Bwana Generali Sultani Makenga na Generali Baudouin Ngaruye. ubona ko umugaba w'ingabo za M23 ari General Sultani Makenga, ndetse uyu inshingano afite Baudouin General akaba ari Brigade Commander wa Brigade ya mbere muri uyu mutwe wa M23. Rero urumva inshingano zabo ko zitandukanye cyane mu buryo bwo gukurikiza amabwiriza ndetse na komande uko igisirikare cyubatse. Byanze bikunze umukuru aba ari itegeko kumwumvira, ntabwo hazamo kunegosiya cyangwa se gusa naho utanga abagabo. Ibyo ntabwo bijya bibaho mu gisirikare. Rero habayeho amakimbirane ajyanye no gusa naho habaye kutumvikana ndetse no kutumvira amabwiriza uruhande rwa General Baudouin Ngaruye, kuko ingero zatanzwe ni nyinshi. Ubona ko aya makimbirane yagiye aturuka mu bintu bitandukanye byinshi, ariko yaramaze gusa naho agera ku rwego ruteza ikibazo cyane, ku buryo benshi bari batangiye kuvuga ati birongeye bimwe bya 2012. ubona ko ari ikibazo gikunze kuba muri uyu mutwe cyane, cyo gusa naho bijya kugeraho ibintu biba bizi, mugasanga umuntu umwe abaye nk'uwiyomora ku ruhande rw'abandi kandi agateza ikibazo gikomeye. Kenshi byagiye binagaragara mu bihe byose byatambutse ko ibi byagiye bibaho, habayeho kugambana ndetse no kurya amafaranga ku ruhande rumwe na rumwe. Rero amakimbirane yabo
aho agaragara akomoka cyane ku umwe muri aba utarabashijwe gutangazwa ngo n'uyu, ariko ku muntu ubyumva n'ubundi uhita wumva uwo ariho, kuko ntabwo umuntu mutoya aho umukura amabwiriza. Rero hari umwe muri aba wabashije gusa naho yikubira inka zirenga 1000 babonye mu buryo budafututse muri kiriya gihugu kirimo imirwano, kandi urabizi ko inka zirimo ndetse kandi ziba ari iz'abantu batandukanye. Uyu umwe muri aba ashaka gusa naho aziharira mu buryo bwo kuba yazigurisha ndetse izindi akazikoresha icyo ashaka, ariko undi amuha amabwiriza avuga ngo izo nka zisubizwe ba nyirazo. Yaje gusa naho hatabaho kumvikana cyane, ndetse umwe akamwereka ko ibijyanye n'iby'inka nta hantu bihuriye na operasiyo, amabwiriza akwiye gutanga ari ay'intambara. Rero ntibaza kubyumva kimwe, iki kintu kiza gusa naho giteje umwuka mubi hagati yabo bombi, biza kuvamo ko haje kuba indi dosiye ya kabiri, ubwo Bwana Sultani Makenga aza guha amabwiriza Generali Baudouin Ngaruye kujya muri operasiyo muri Sud Kivu, nabwo abyanga yeruye ko nta nubwo yigeze atanga impamvu cyangwa agenekereza. Yamubwiye ko nta operasiyo yagiyeho muri Sud Kivu, hari ibindi bice yakabaye akoreramo kandi naho hari nta musimbura hakeneye. Ubwo urumva ko ayo ni amabwiriza yanze, kandi y'umuyobozi iki kiba ari icyaha ubundi mu gisirikare icyo ari cyo cyose ku isi, ndetse no mu mirimo isanzwe. Urabizi ko umuntu ukuyobora iyo aguhaye amabwiriza ntuyumve cyangwa se ukayarengaho, kiba cyamaze kuba icyaha. Ubwa kabiri, ubwa gatatu bugaragara muri iki kibazo ni ubwo wabonaga coalition FARDC ndetse yiganjemo FDLR wazarendo mu bice bya Masisi, ubwo bazanaga umuvuduko ukomeye bafata za Gatoyi ndetse bakaza bakagarukira hafi Rubaya. Iki gihe nabwo hariho uburangare cyane kuri ba komanda benshi, ndetse n'uyu Baudouin Ngaruye agaragaramo ko ahangaha bari basa n'abari muri iki kintu cyo kutumvikana, ndetse abandi bibereye mu bucuruzi bw'amabuye cyane, ariho umutima bawushyize. Operasiyo ibabana ikibazo ku buryo barinze kubafatana ibice by'ingenzi mu buryo bwo gusa naho bari barangariye muri ibi ngibi. Rero ni ibintu byinshi byagiye bigaragaramo hano, kandi byari bimaze gusa naho ubona ko ba komanda benshi bo muri M23 bamaze kwijandika mu bintu bijyanye n'amafaranga. Ubu mu rwego rw'ubutasi hari amakuru ahari ko hari abayobozi bari muri brigade zimwe na zimwe, ndetse hanagaragaramo cyane ko hakwibandwa cyane kuri brigade ya mbere yari yobowe n'uyu mugabo Baudouin, yuko harimo bakomanda bashobora kuba barafashe amafaranga menshi buri komanda yagiye ahabwa na FARDC mu buryo bwo kugira ngo hazabeho kugambana, ndetse atari na make, kuko babara ko umwe yagiye ahabwa 400 by'amadolari. Rero bakaba bari batarabasha gusa naho ibi bikorwa babikora, ariko ayo ni amakuru ahari ku ruhande rw'ubutasi bwa M23, ndetse ukabona ko harimo n'abagiye bakora ibintu by'imishinga yabo, harimo nko kuba hari abagiye binjira mu nganda zikora utsi zifashishwa mu operasiyo mu gisirikare, ndetse ukabona ko hari abagiye mu bucuruzi bw'amabuye n'ibindi byinshi cyane muri iyi mijyi ikomeye yaba Goma cyangwa Bukavu. Ukabona ko rero byabaye nk'aho bidindiza ikintu cy'umusoro cyane, mu buryo bwo gusa naho umusoro wishyurwa nabi, bijyanye no kubona ko abayobozi ba M23 benshi arimo bijanditse cyane, kandi ukabona ko baba basa naho badakorwaho mu buryo bwo kwishyuza imisoro, batajya bayitanga nk'uko bikwiriye, kandi ubona ko ubu bageze mu gihe cyo gukenera amafaranga, kandi amafaranga menshi yinjira mu misoro muri ibi bice bagenzura cyane. Ubona ko hari ibice byinjiza amafaranga, kuko uzi ko uyu mujyi wa Goma winjiramo ibijyanye na peteroli, ibicuruzwa biva mu mahanga henshi, ndetse na Bukavu nuko. Ibi byose ni imisoro yose yinjira ku ruhande rwa M23, kandi bafasha kugura ibikoresho bya operasiyo. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane
kuba abayobozi nk'aba bagaragara nk'intambamyi. Akaba ariho ubona ko bagiye batanga nk'umuburo ugaragara ko benshi muri aba nyuma y'uko aba bagabo bombi baje guhuzwa n'abajyanama babiri batabashe gutangazwa bo muri ibi bihugu bya East Africa, bakabicaza babatoga neza muri ibi byaha byabo, bababwira ati umuco w'abakongomani urabokamye, ntabwo muzi ikintu muharanira n'icyo mushaka kugeraho. Babaye nk'aho babunze, ariko bikaba bikigaragara ko ako kantu kakirimo na bugingo n'ubu. Rero ikigiye gukurikiraho ni uko mu mugambi mushya ya 23 ifite n'icyama cya AFCM Bentuwati bamaze gusa naho bafashe imyanzuro ko hagiye kujya hagaragaramo benshi cyane, tugiye kujya twumva hari abafunzwe ndetse bamwe bakazajya banabigwamo, ndetse ubona ko hari n'abatangiye kugira ubwoba cyane nko ku basirikare baba bafite ayo makuru bari bayasanganywe. Binagaragara ko hari ikintu cyari kimaze gusa naho cyari kigiye gukora igikuba gikomeye cyane. Mwibuke ipuringa riheruka kubaho muri Ruberu tutari twibashije kumenya ibyaryo. Ririya ni ipuringa ryakozwe muri brigade ya mbere yariyobowe na Banangaruye Boduwe Generali. Ubona ko byanze bikunze bwari uburyo bwo guca intege iyi brigade kugira ngo hatazabaho kwigumura, bakaba bateza ikibazo cyane ku ruhande rwa 23. Bakaba basa naho bashenye imbaraga zabo mu buryo bw'ibanga, ariko bigasa naho byakoze umuti, kuko umaze kubibona ko ibice bavuyemo n'ubundi bari kugenda babyigarurira, kandi bisabye izindi mbaraga, ariko mu buryo bwo kwanga ko bashoboraga kuba bakwigumura bari muri biriya bice bagateza ikibazo ku ruhande rwa M23. Yes, Bwana Bizima, urakoze kuduha ubusobanuro bwimbitse bw'ibikomeje kugenda bivugwa, ariko ndumva ibyo bitatuma wenda habaho guhirima cyangwa sabotage ikomeye kuri uno mutwe. Ni uburyo bwo kugira ngo wenda abakunzi ba Kigali News bamenye amakuru y'ibikomeje kugenda biba. Bwana Bizima, hari izindi update nshyashya ziramutse watwa updatinga kugira ngo tuboneho tugushimira tunagusezera? Ni amakuru agenda agaragara mu gihugu cy'u Burundi cyane, ubona ko ibintu bitoroshye ndetse bitanaboroheye urwego rwo hejuru, yaba mu mibanire yabo na FARDC, yaba mu buryo bw'umutekano wabo bwite, aho amakuru agaragara ko ku munsi w'ejo ndetse ubona ko uyu munsi ushobora kuba ugiye kuba wa gatatu hari ikibazo cy'ikoranabuhanga ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ubona ko byateje ikibazo gikomeye n'ikikango n'ubwoba, aho ku munsi w'ejo mu masaha y'igitondo hariyo ikibazo gikomeye mu bakozi bakoraga muri ubu bugenzuzi. Bose babashije gusa naho bamara amasaha agera muri 5 bafungiye ahantu hamwe, mu buryo bwo gutinya ko ashobora kugira umuntu utanga sinyare muri aba, bijyanye n'uko ubona ko ikibuga kitakoreshwaga cyane bitewe n'ikibazo cy'umutekano bari bafite. Ndetse amakuru ahari nuko ushinzwe ubu bugenzuzi kuri iki kibuga cy'indege ubu afunze. Akaba ari ikintu gikomeye cyane, ariko bagenda batanga amakuru basa naho n'ubundi ikibazo bagenda bagishyira kuri M23 ifite ubwirinzi muri iki kibaya cya Rusizi, ndetse ubona ko bukomeye cyane, ushobora kuba babara ko ari bo babinjiriye mu buryo bwo gusa naho hari ikindi gikorwa gikomeye gishobora kuhabera bijyanye n'intwaro. Amatoni n'amatoni zari zimaze gusa naho zigwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura zikiri mu makontineri zitarabasha kugezwa mu bubiko. Ni ikikango bari bafite rero umunsi wose w'ejo gikomeye cyane, ndetse ubona ko cyabateye impungenge bikomeye bijyanye n'iturika riherutse kubayo. Bakekaga ko n'ubundi bashobora kuba bashobora koherezwa drone mu masaha yose, bijyanye n'uko ubona ko ikirere cyabo nta bwirinzi bwari bugikoreshwa muri ibi bice. Ikindi kibazo bafite gikomeye ni uburyo bakomeje ibikorwa byabo byo gusa naho bashimuta ndetse banasahura intwaro ku ruhande rwa FARDC, aho ku munsi w'ejo habaye nka operasiyo yabo yo gusa naho batwara intwaro ziturutse muri bino bice bya Uvira bigenzurwa n'ingabo z'u Burundi mu ma defense yabo bwite. Igaragara ko ari intwaro nyinshi bagiye bakusanya, zari ziri mu makamyo 4, ariko
FARDC isigaye yarabashyizeho inasi ku rwego rwo hejuru, kuko kuri uyu mupaka wa Kavimvira ubwo bari biteguye ko izi ntwaro zisambutswa mu Burundi. Inasi za FARDC zabiboneye bugufi, izi kamyo uko ari enye zidafite purake kandi nazo zari zaraburiwe irengero. Izi kamyo zigaragara ko zakoreshwaga n'imodoka nshya zari zizanywe mu operation zari za FARDC, zabashije gufatirwa ku mupaka wa Kavimvira mu masaha y'ijoro zambukanye intwaro cyane Burundi zivuye mu bice bigenzurwa na ingabo z'u Burundi hano muri Uvira. Biza guteza rero umwuka mubi cyane, ariko ziragaragara ntibazibuza kwambuka. Gusa amakuru barayatanga ku rwego rwo hejuru kuri FARDC, haza kubaho kutumvikana n'impaka cyane, bavuga ko amafaranga bari buzishyurwe kuri uku kwezi wa kane bashobora kutayabona, bigahurizwamo n'izo ntwaro zajyanywe. Urumva ni bwa buryo bw'umwuka mubi ukomeje cyane ku ruhande rwa FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi cyane, ubona ko muri operation yabo harimo ikibazo gikomeye. Ikindi kigeretseho mu Burundi ni uko mu gice cya Kibira mu gace ka Mudugu humvikanye iturika ku gicamunsi cy'ejo, ndetse hagaragara ambulance zivana y'inkomere, ariko ntihabasha gutangazwa amakuru y'ikiri kuberayo cyane. Ubona ko mu bijyanye n'umutekano mu mujyi wa Bujumbura hari ikibazo gikomeye, kuko ubu hibasiwe abantu bacuruza simukadi ndetse n'abakoresha ama WhatsApp cyane. Benshi bari kujya bagenda bakorwaho ubushakashatsi yuko harimo abari gukorana na M23 mu butasi bwayo bushobora kuba buri muri uyu mujyi wa Bujumbura. Rero ni ikintu ubona ko byanze bikunze ku ruhande rw'u Burundi bafite ikibazo gikomeye cyane cy'umutekano muke, ndetse n'ikikango isaha n'isaha ko bashobora kugira ikibazo gikomeye, kandi ibintu byabo biri kugenda bibashyikaho byose bari kubigira ibanga cyane, kuko n'iri turika ntabwo rirabasha gutangazwa icyabaye. Ariko ni amakuru yumvikanye cyane ko iturika ntiwarihisha, kandi izi ambulance zagaragaye zitwara inkomere, ariko bisa naho bihishwa kuko nta muturage ubasha gusa naho akorozinga yerekeza ibyo bice mu buryo bwo kugira ngo amakuru yabo bayagumane ari ibanga. Rero hariyo ibintu bidasanzwe cyane, ariko bitabasha gutangazwa, ku buryo ubona ko Burundi buba bushaka kubigira silence mu buryo bw'umutekano wabo bwite. Yes, bwana Bizima, reka tugushimire tukwifuriza kugubwa neza kuri uyu munsi. Yego, murakoze. Namwe bakunzi ba Kigali Real News, reka mbanereho kubifuriza amahoro n'amahirwe, nihanganisha bikomeye cyane abari kwibuka, ndetse nabakangurira kwibuka, abiyubaka be guheranwa n'agahinda, kuko ndizera ko abarokotse bakuze kandi bongeye kuzana amashami, ariko nananenga cyane abakomeje guhakana jenoside yabaye ku manywa y'ihangu. Ariko nihanganisha nanone bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.